Шулай Күгүш авыл жердеги Татарстан Республикасы боюнча уздырылган коммерцияле булмаган оешманын һәм җәмәгать хакимияте органының иң яхшы архивы конкурсында җиңү яулап, 3 илдә Alдағы күндерде жамағат çoğu бірге ulaşıp, бірге çoğu iki kümesi getirmek gerek. Su başçısı turunda ettik. Bizim plana kirdi miydi o su başçısı? Su başçısı oluşturganda, bu koşan mene, hıt 2 yılda, hıt 3 yıldan bizim Tukay uğramında yok su trassısı, vapşı yok. Ligine kira turgan din iyi olsa, biz onları unutmayarız. Sözde yok. Bu günde onda Tarık ulaşkan bizim ilk kalkız vaktinde o canadır idi. Kalkız türüydü. Bu abilerin 65 плюс именно не шли программы, то есть оларны менә монда фельдшерлар утыралар, олар беләләр, әнә ике фельдшер, бик тырыш кызлар. Әле недавно гына устроить итте, әле бу 3 авылыгызны да бер фәния тартып барды постоянно.